Assalamualaikum. Satuvchusizlarmi, aluvchimi? Satuvchi. Bir narsani so'rayin dedim-da, satuvchi bo'lsangizlar. Telekanal YouTube. Nurkeyji YouTube'ga tartib o'tadi telefon. Hozir mashinani qancha so'rayapsiz? 20 ming dollar, ha? Bu Rex-a? Bizcha aytganda Rex-a? O'chirib o'zim boshlayman sначала. Boshla. Жоқ, sizdan bir narsa so'rayin dedim-lar. El uchun, yer uchun, mekan uchun degan urg'on menanchi. Biroq aytasizmi, aytmaysizmi, so'rab qo'yish men bildim-da. Az 20 ming, misal, bulla mashina emas. Buni to'lqira sprinterlar turadi-da. Допустим, o'sha 20 ming deb turgan sprinterlar жаңы kelgan, свежий kelgan. Misal bunaqa Yevropadan kelibdir. 20 ming deb qo'yildi, mana 11 ming. Qanchaga turadi shu mashinalar? Qirg'izistonga kelib, Rastomoshka bo'lib, o'sha bozorga kirgangacha yangi bahsi. Men ayta olmayman bu. Siz naraqdan olib kelasizmi? Yo'q, buni Qirg'izistonda. O yoqdan olib kelib sotasizmi? Ha, o'zingiz-ku. Ha. Olmay olmayman. Demek bilbeysiz, ha? Siz qancha tushib berasiz? 18 ga beradigansiz, ha? Kelib qolsa. Tak, eme barmi? Ha, mana o joyda turadi. Uni telefon nomeriga chalasizlar, mashina bo'yicha informatsiya. Чисто passajir ekan, ha? Чисто passajir. Biznes salon ekan bo'lganda dag'i. Qarangizlar-chi, oy. Bu yer 3 объем emasmi? Ha, 2 CD mexanik ekan. Yaxshi, biznes salon ekan. Mashina Bishkekda olov. Mashinaga aqcha qo'shib beruv varianti men sizlarga solov. Bo'ladi ekan. Mashinaga variant bor, to'g'rilar. Ko'rdingizlarmi? Elektrodver, чисто biznes salon. Ofisniy mashina bunday aytganda. Yaxshi, bozoringiz bo'lsin. Yaxshi sotib oling. Agar to'g'ri emas so'rov berib olgan bo'lsak, kesin so'raysiz. Tak, biz ulantamiz, to'g'rilar. Aka, maga Yevropadan mashina tashigan kishilar kerak. Primoy olib kelgan kishilar. Primoy olib kelayapsiz, barisi. Tem qo'lingiz qarmab qo'ying, densoq yaxshi. Yaxshi. Men bir narsani so'rayin deb o'taman, aka. Ayt. Litso'ngizni tortmaymi? Hozir ham zapis ketib o'tadi. Misoli, buni qancha deb o'tadi bu sprinter misol? Qancha? 13 ming degan sprinterlar o'sha yoqdan kelib, bu yoqqa Rastomoshka bo'lib, bozorga kirishi menen qanchaga turadi deb bunday. Mekan uchun, yer uchun, el uchun, auditoriya uchun degan urg'on menen gana bilgim kelib o'tadi. 11 ga turadi. 2 qo'shamiz. Alo? 2 ming dollar qo'shdim. Ana 20 ming qo'shamiz. Ming qo'shamiz даже. Misol, Noreki mashina 11 ga turadi. Ana hozirda ancha-munchasi o'sha 11,5 bo'lib ketdi. O isho hozir 13 ta otasin 12 ga berib bit qiladi. Anan buni yoqda Koreyadan, Dubaydan, Amerikadan oldirganlar 5 ming dollar qo'yayotgan ku. Ber ja. 5 ming dollar. Aka, turing ya, bitirib olayin. Aka, 2 ming dollarmi? 2 ming ga qolmadi, 1000 qoladi. Qancha oyda ketadi o'sha vaqt misol? Mana kelganda 6 oy bo'ldi. Ma'qul, rahmat aka. Ha, yemi qanchalik dengelde to'g'ri aytdi, qanchalik dengelde to'g'ri emas aytgan o'zingizlar baho berasizlar. Men prosto aytayin deganim, sizlarga jetkireyin degan o'y. Shu mashina men ishlaganlar o'sha 13 ming dollarlik mashinaning ustida qancha ming dollar payda qo'yadi. O'shalar. Tak, biz keyingi avtounani Rex 2622 deydi, холодильник ekan. Вложения не требует deydi. Telefon nomeri 0706 55 26 55. 15 ming dollar, ha? Yaxshi. Средний холодильник ekan. Средний холодильник. Mashina sotib o'tasizmi? Ha? Olasizmi? Tak. Bir ketdi. Buni ham ne mashina ekan? Rex o'xshaydi buldag'i.
Qancha bolor jeri? 15 mi? 16,5? Yaxshi. Kumush tusda Rex ekan. Ko'rasizlar? Andan keyin onda Bartovoyдағы surab o'tdingizlar. Bartovoy passajir bo'lganda дағы. 2006 $18,000 dollar. Bartovoy dubl kabina deb qo'yadi. O'zingizlar yaxshi bilasizlar. Bartovoy dubl kabina. Tuğan qandaysiz? Densoqlik yaxshi, ishlar yaxshi. Telefonda сөйлесіп bir so'rovlar barlar. Tak, bundan da дағы bir o'tiradi. 2008 ekan. Bası boyunca. Telefon qo'y aka. Ko'rdingizlar? Ya. YouTube qo'y. Ova. Aka, mashina qarab o'tadi o'xshaysa? Siz sotib o'tasizmi? Qarab o'tdim. Qanday mashina olayын deb o'tasiz? Yo'q, qo'y, yig'ilasiz. Ya, betingizda chimir-chimir qilib qo'yaman o. Yo'q, bir so'rovga javob bering. Ne so'rovga javob bering? Qancha so'mga cheyin qarab o'tasiz? $10,000 $10,000 cheyin. Rex'ga Rex'ga cheyin. Eko'tang. Грузовой же пассажир? Грузовой. Qayerga qatnaysiz? Sherdilar. Yaxshi bo'ldi aka. Mana olganlar ko'p, sotganlar andan ko'p tuğanlar. Ko'rdingizlarmi? Aralab bozor. Assalomu alaykum. Aka, mashina olasizmi, sotasizmi? Yo'q, ko'rib turim. Ha, olgan ya? Qancha so'mga cheyin примерно? Ha, yaxshi ko'rdingizlarmi? Olganlar da ko'p, sotganlar andan ko'p. Oho, ya bu üstün nima? Spalniy bu? Üstü spalniy ekan. Чисто Европадан kelgan o'xshaydi, свежий kelgan o'xshaydi. Так, mashina bo'yicha informatsiyani ko'rdingizlar. Bartovoy Duskat. Bo'lganda дағы budkasi, ustunda spalniy bilan. Bunisi da shunday. Tak. Bu da shunday ekan. Yaxshi, ikki mashina bir kelgan o'xshaydi. Бағалары bo'yicha ko'rdingizlar, to'liqroq ma'lumotni telefon nomeri orqali chalib bilsangizlar bo'ladi. Kengiri. Nurkeyji. YouTube. Ne mashina qarab o'tasizmi? Bundaylar qarab. Sotibmi, olibmi? Bundaylar. Qanday bunday degan? Aylanib o'ylab. Aylanib o'ylab. O'shanchi. Yaxshi. Tak. Sizlarga ko'rgazib turgan mashinalar hozir грузовой, passajir, чисто passajirskiy. Uni Rex'ni ko'rsatayinchi. Ustida konditsioner men ekan. Чисто jasalib turibdi bunga. $21,000 ekan. Mashina bo'yicha ko'rdingizlar. Buni men bilishim bo'yicha o'tganki bozorda ko'rgazgan bo'lishimiz kerak. Чисто passajirskiy VIP salon bo'lib jasalgan. Tak, ulantabız. Biz Narqiretga o'tib o'xshaymiz. Narqiretda arzonroq mashinalar turg'ansib ko'rinib o'tadi. Mana. Bor ekan-ku. Tak, Sprinter 312 bunaka. Mashina bo'yicha informatsiya polniy jasalgan mashina. O'zi TD ekan, CDI bo'lib jasalibdir. Yaxshi. Andan keyingi mana bu. Tak. Mashina bo'yicha informatsiya. Bu bo'yicha da so'rasangizlar bo'ladi. Buna sredniylar qancha bo'lib qolibdir? $7,500 bo'lib qolibdir tuğanlar. Arzandab qolibdir. Bu dokumentda грузовой bu. Грузовой. Mashina Bishkekda olov. Bishkekda olayotgan, chalib bilsangizlar bo'ladi. Bu rossiyskiy turbay bu. Rossiyskiy ekan. Qiziqqan bo'lsangizlar chalingizlar. Bunda
Грузопассажир баке, ассаламу алейкум. Жоқ, грузовой. Сельна не деп қойчу эле, сельна металлический, а? Так, CD екен. Машина боюнча информация. Кызыктар болсоңуздар чаласыздар. Муну алып алып, Ошко, Жалал Абадка, Баткенге чапкылай турган да. 2 жет, а? 2 жет. Жакшы. Чала бересиздер, телефон номер көргөздүк. Биз улантабыз. Арада мынандай арзан дагы болуп калат. Мунусу канча экен? $8500 экен. Так. Ушул $8500 тугандар. Буга дагы канча вложение кетет? Полный покраска кылыш керек, бампер, сампер, ар жак, бер жак. Ассаламу алейкум. Кандайсыз туган? Мен сау жакшы, иштер жакшы. Чисто пассажир. Канча деп атасыз? Канча экен 14 берем деп атабыз. Ого, автомат 3 объем бу? Жок, 2 жети. 2 жети автомат. Кондиционер автономка полный. Кондиционер автономка полный бар экен. Дальнийге мощный болса керек. Тем более каратыш, Карат. Грузовой кылса да үстүнө дугалар бар экен. Вообще жинди жасап коюптур. Так, жакшы туган. Так, телефон номерди калтырып коелу. Айтып коюңуз мындай эле. Номерди айтыңыз, номерди. Азыр. Меники эмес, бирөөнүкү болчу. Карап атат болобу машина? Бул Шардананын таласы болот. Талас. 703 23 75 92. Силеште да бираз түшүп берет. Машинеге болобу вариант? Вариант жок. Только наличка. Наличка. Жакшы, базарыңыз берсин. Чала бересиздер тугандар. Номер аркылуу чалып байланышып көрөсүздөр. Мындай бортовойлор да бар экен, дубль кабина менен. Телефон номер чалып көрөсүздөр буга дагы. Так, сразу сүрөткө дагы тарта кетели. Опа. Так, мына чисто пассажирский. Чисто пассажирский. $16,000 экен. Односкат чисто пассажир. Так. Ушундай тугандар. Азман акелерибизди да сөзгө тартайлычы. Мына холодильник кимдики экен? Сиздикиби? Келиңчи аке. Баасы канча деп атасыз эми? 18 сотам, уступкасы бар. Односкат чисто холодильник тугандар. Плюс 18, минус 18, а? Билишим боюнча. Жакшы. 18 сурап атасыз. Да түшүп бересиз. Номерди көрсөтүп коеюн, а? Так, чала бересиздер. Уже күн ысып, клубника башталат жакында. Алматы, Астана, Казакстан, Россия, иштегендер билет тугандар. Жакшы. Базарыңыз берсин. Машинеге вариант болобу? Вариант эме. Кичине бир арзан машина болсо, кичине бир 300. Калган нарсалай берсе, 300 миңдик. калашынча нак болгон жакшы. Бир 300 миңдик машинаңыздар болсо, үстүнө акча кошсоңуздар болот экен. А так желательно ошо наличка эле. Жакшы аке, ийгилик. Та, мында чисто грузовой турат. Немеси менен башындагы жанагы багажы менен сельна металлический экен. Машина боюнча информация, договор деп коюптур. Телефон номерге чаласыздар, байланышып көрөсүздөр. Машинанын состояниясы аябай жакшы экен тугандар. Так, мынашындай тугандар. Көрдүңүздөр, билдиңиздер бар жогуну. Грузовойун дагы билдиңиздер, пассажирин дагы билдиңиздер. Мынакей эгерде шаарда иштейбиз дей турган болсоңуздар. 2.9 Rexton мотор экен. Карабалта же Сокулук же Белоцкийге айдайбыз десеңиздер, мына машиналар вариант экен. Мына бортовойлорду караңыздар. Бу сиздикиби? Мына. Сиз машина алып атасызбы? Канчага чейин карап атасыз?
Менби He. 10га чейин карап аткам. Qanday грузовойбы же пассажирбы? Мен грузовой карап аткам. Qayerga haydaysiz? Менби Бишкекке. Bishkek qayaq? Bosh Leylek Batken. Бишкектин ичинде. Bishkekning ichindele. Кайсы эмеследик? Nurkey eji. Aka siz ne qiltasiz? Olib o'tasizmi, sotib o'tasizmi? Gulaydi. Ko'ringizlar, tuğanlar alganlardagı ko'p, buyursa bir kunda. Alganlardagı ko'p, satganlar andan ko'p. Gulayt etken bayka. To'xtan. Yaxshi. Бар жоғын басын көргөз берген hareket кылдык тугандар. Бизден разы болосуздар. Сіздерге баягы алуубуздун жетишинче көргөз берген hareket кылдык. Анан Европадан ташыгандарды аз-маз сөзгө тарттык. Мына да чисто грузовой экен. Көрүп атасыздарбы? Чисто грузовой экен, $17.000 дейт. Двускат Макси дейт. Европадан машина тарткандарды кичине сөзгө дагы тартып көрдүк. Бирок эч ким туурасын айткысы келбейт. Мында карап турсаң, адам баласы ойлойбуз да. Перекупщиктер көбөйүп кетет деген ой болот да. Өзүнүн нанын бирөөгө жедиргиси келген жокпу, кандай болуп калды, ушундай бир ойлор бар да. Адам болгондон кийин көрүп атасыздар. Ар кандай ойлор болот, ар кандай пикирлер болот дегенде. Ансыңарына айтқандар, каналға катталып коюңуздар. Каналға катталып, лайктан басып туруңуздар. Анан кийинки чыгарылышка кандай машиналар тартайлы айтып турсаңыздар дагы болот. Жазып турсаңыздар дагы болот тугандар. Бизден разы болуңуздар. Сіздерге мен Нурмбет Махматалиев кызмат кылдым. Кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.